Dobrodošli u Strujanja, dobrodošli u Pohvale. Podcast u kojem hvalimo hrvatske filmove, a hvalimo ih u društvu hrvatskih redateljica i redatelja. S nama je Josip Lukić koji će vam otkriti svoje favorite. Josipe, dobrodošao. Hvala ti više što si me pozvala u emisiju. Čast mi je biti ovdje u Strujanju. Hvala tebi. Ajmo mi odmah na klasike. Kad smo pripremali razgovor, spomenuo si nekoliko klasika koji bi ti igrali u ovoj prvoj kategoriji, ali si zaključio da je za tebe najvažnija emocija. Razgovarat ćemo o emocijama, ali o kojem je filmu riječ? Pa, riječ je o Brezi, ali moram reći zašto sam odabrao Brezu. Znam da je film opjevan, znamo da je slavljen i s razlogom, ali moja priča s Brezom je da ja nisam mogao pogledati nikako. Ja sam gledao 5-6 puta, ali bi uvijek odustao zbog batinog naglaska. On me uništava. I valjda sam bio do kud bi stigao? Gledao bi ga periodički, možda momente, ne bi ga mogao od početka do kraja, zato što kad bi čuo kako on govori, taj međimurski, nisam mogao ići dalje, ali to je valjda neki mladost, kad si valjda ograničen malo i ono, jel? I onda sam sad prije godinu dana ga prvi put pogledao od početka do kraja i ono emotivno me razorilo i onda sam rekao, to je to. Mislim, Rondo je mogao biti isto i on nema isto, to je isto film koji nema slab moment, ima još par tih klasika, naravno i ovi dokumentarci Krste Papića i to, ali ajmo reći da je ovo nešto najteže što je Babaja postigao. Koja je to emocija u Brezi koja je tebe pogodila ravno u sridu? Pa mislim da se film temelji u onoj sceni na kraju, mislim što je realno, ta prolaznost, jel, kada zapravo glavni lik filma, iako to kako on prezentira priču ne kužimo od početka, Labudan, jer on zapravo najosjetljiviji lik u toj cijeloj priči, zato što Janica je recimo, ajmo reći, nesvjesna okoline, a Joža Svet ima zaštitu Bogu i on kuži sve što se događa, ali se dao ekstra, ima neku zaštitu, a Labudan je zapravo lik koji najviše gubi, i to tijekom filma Babaja genijalno izlaže, na kraju kao vidimo da u tom trenutku shvaća šta ga tek čeka. Jer on zapravo cijeli film je prikazan kao negativac, a zapravo se samo teško nosi s traumom. Izgubija je dijete, izgubija je ženu, nije nikad kanalizirao svoje emocije i onda shvaćamo užas njegovog postojanja. Mislim da će Joža Svet ima bolji život i svi drugi sela, Labudan će ima najgori život od tog trenutka. Tako da mi je nekako to bilo super prikazano. Sad vidim zapravo veliku vezu s tvojim filmskim opusom koji se, i kako ga ja bar doživljavam, također bavi onim što je danas poznato kao bijeli muškarci. Samo u tvojem slučaju to su bijeli muškarci u poziciji nemoći koji pokušavaju procesuirati traumu i uopće dobiti pravo na ranjivost. Pa je Marko Labudan zapravo na neki način i neko ko bi se lako mogao pojaviti u jednom od tvojih filmova. Ali daj nam malo režijski komentiraj svijet Babajinog filma. Što te tu recimo posebno impresionira? Pa mislim, taj film ima dvije najupečatljivije scene, mislim, u povijesti hrvatske kinematografije. Mislim, ja moram reći da kad sam pogledao taj film, pa ćemo reći, da sam osjetio nacionalni ponos. Možda u razini zadnji put tako jači sam osjetio kad je Ljubičić pobjedio Davis Cupu Rodika Agasija i braću Bran 2006. Baš to je to ovo što pričaju ljudi kad osjete ponos. A ne znam, mislim, one dvije scene kad ona sama šeće u selu i krenu na Slavu pjevaju ili vadi, onda Bata dolazi nešto oko nje kao i ova zadnja scena, mislim, to je toliko potrebno. A što se tiče režije, mislim, prvo to naivno slikarstvo koje je Pinter stalno. Mislim da ako ćemo iskreno pričati da jugoslavenski filmovi, da od prve scene znaš, ako je dobra prva scena i glazba, da će cijeli film biti dobar. To recimo imaju Glembajevi. Tako i Breza, odmah znaš da će biti dobro kad čuješ onu muziku. I kad vidiš prvu scenu i kad vidiš način na koji režira, nije samo da je to geometrijski savršeno, nego stalno je nešto u pozadini. Ako je neko u prvom planu i stalno je nešto dole se događa, znači on stalno razmišlja. Drugo što je tu meni najjače, što je stvarno on genijalno kasta, on ima taj touch za dokumentarni svijet. Ti likovi koje on našao u tom selu, Goca, kako se zove, ja sam čitao neke intervjue, ljudi su tu tijeli glumi zato što su kao ti liči poslije gleda film Vatrogasni dom i tako. Našao je te neke face koje su ispijene alkoholom, tako da zapravo ti ljudi ne glume.
nego tu i tamo kažu neku repliku, ali toliko su na turščici uvjerljivi i ti zapravo ne kužiš ko je pravi glumac, ko nije. Mislim da je to jedan od najvećih uspjeha u XU filmu. I tako da, eto, time se impresionira najviše. I s tim da, recimo, Manca, ona uopće ne zna glumit. Da. I totalno je prazna ploča, a s njom ima velik problem, ali je Babaja uspija nekako... Pa čak i Bata nije nešto ekstremno sjajan, ali je nekako to on... Kad bi gledao režijski, zapravo film nema uopće lošeg trenutka. Ako bi morao biti picazla, to su trenuci samo 2 greške. Kad žandari dolaze u selo, ponoći, a mi vidimo kao da po danu. I tu ima jedini objašnjavački telefon dijalog koji ne stoji u filmu kad govore zašto oni služe nešto za doma i otadžbinu. To je jedino što mi je ubolo oko, sve drugo je tip top, jel? Ovo je bila jedna tip-top pohvala, klasika. Baš me zanima koliko bi grešaka našao ovim ostalim klasicima koje si spomenuo, poput Ronda, ali ostanimo mi na ovome i otputujemo malo bliže sadašnjem trenutku u suvremeni film koji si odabrao. Također je riječ o dugometražnom igranom filmu. Možeš li nam predstaviti svoj drugi izbor? Pa ja sam se dosta mislio. Ja sam odabrao Kosac Zvonimira Jurića, iako mogle tu bi još filmova. Šta sa sobom možeš li nam otkriti neke druge favorite, čisto radi zanimljivosti? Šta sa sobom preko dana od Juke, to mi je genijalan dokumentarac koji mislim da je možda da ima neku bolju distribuciju, mogao biti ono kao nešto Man on the Wire ili neki takav hit oskarovski. Pismo Ćaći je bio dugo moj favorit od Čučića, onda koji mi je još... Naravno, od Poljaka, mislim da je to moderno remake djelo, oni samo dolaze i odlaze, ali ti filmovi su dobili sva priznanja. Pismo Ćaći osvojilo kao Pulu, oni samo, mislim... Oberhausen, da. A Kosac mi se čini da je malo podcijenjen u sjeni crnaca i mislim da, kako sam nešto pričao s nekim ljudima, cijeni se taj film, ali mislim ne dovoljno. Tako da eto, odabrao sam ovaj put. Zašto ti voliš Kosca? Pa ajmo ga povezati s Brezom. Opet imamo 3 outsidera i čak možemo napraviti neke veze. Znači ovaj lik koji glumi Josipa, Igor Kovač, njega možemo shvatiti kao nekog antipoda Marka Labudanu. Isto imamo situaciju gdje on izaziva kavgu u kafiću. Isto imamo nekoga prijatelja koji ga nagovara da bude s nekom curom. On je isto zapravo neki lik koji najviše gubi u cijeloj priči, jer Ivo je na kraju nekog svog puta. On je neki antipod Janici. Njega mjesto isto gazi, kao što je Janu u Brezi, tako da mi je to zabavno bilo. A ovaj policajac Krešo je neki Joža Sveti, jel? On kupi kantu sa smeća, on uzima pasa od Ive, empatizira s Ivom, znači on je kao neki dobri duh mjesta. Tako da mi je bilo zanimljivo, jer sam kao išao analizirati zašto sam za Brezu i Kosa. Zapravo to su priče o 3 outsidera, jel? Obje priče, tako da mi je bilo zanimljivo zašto tu mene... Ja obožavam priče o outsiderima i light depresivcima i to. Što outsidera po tebi čini outsiderom? Je li outsiderstvo, evo možeš na primjer ova 2 filma koje si odabrao, je li to osobni izbor, jedan identitet koji si osoba uzme da bi preživjela određene okolnosti ili je to ipak primarno nešto što nam društvo priljepi i iz čega se onda jako teško... Pa mislim da je to nemogućnost imanja opcija. Recimo u Kosu Ivo uništava mjesto. Znači taman kad krene živjeti, znači obuče novu košulju i ne znam, želi napokon ima neki date, mjesto ga uništava jer kao mještanik se trude i donosi dobre odluke. Kao i u Brezi, ona mora ići, krava mora jest travu, je li to? Ali tipa lik Josipa, on je loner, frustriran, jel, na nekom ljubavnom planu, zapravo on se preda, jel. Mislim, to imaš u Seinfeldu, kad George dođe u Jerrya u trenerci i onda mu Jerry kaže, znači, predao si se, kao nosiš trenerku, to je to, kao zadnji oblik predaje. Tako i Josip u Kosu je kao on, zapravo tu je, sa nikim on nije kao loše, jel, nije on izoliran od sela, ali to je najgore, jer nije ni s njima do kraja, tipa Ivo je skroz do kraja ostrakciran, jel? Ili tipa kao Krešo, policajac, on je dobro uklopljen, ali recimo vidiš da on ima neki svoj jači put, on recimo sa ovim Burićem koji je kao general mjesta, uopće nema odnos, nije bog.
dok je Josip ima odnos s njim. Znači on je ono između, u najgorem stanju. Niti se odredija, nije ni bojem, nije ni radnik na benzinskoj koji ima svoju ženu i djecu. Njemu je najgore i to nekako Jurić suptilno uvodi u tom filmu, što mi je super. Jel? Ti sam zapravo na neki način radiš filmove o outsiderima. Misliš li da postoji trenutak u kojem možeš prestati raditi filmove o outsiderima? S obzirom da su oni ti arhetipski zapravo likovi filmske umjetnosti koji su je ključno obilježili. Ima li uopće smisla raditi filmove o ljudima koji nisu outsideri? Pa mislim da si upravo, mislim da je to neki filmski književni klišej. Naravno da je ono najzanimljivije gleda lika koji se ne uklapa sa mjestom i kroz njega, ili sredinom i kroz njega neku neke njegovo nošenje sa svijetom. Mislim da su najkompleksniji i najzahvalniji u smislu i režije, glume, da se može neki raspon emocija ostvariti. Ali naravno volim gledati filmove i o potpunim insajderima i ne znam kojima ide sve. Ali nekako se najviše veže, podsvjesno valjda, za takve likove koji su nekako, lutaju. Mislim, to Jurić naglašava, stalno imaš onu bubu kad Mirjana Karanović gleda na podu kako se koprca, Ruž za usne. Zato volim taj film, Ruž za usne, 20 godina na šalici za kavu, onda njegova najdraža šolja i tako. Jurić je dosta romantičan zapravo, Jurić je romantik, a ja to volim. Možeš se povezati s tim? Mogu se povezati s tim, da. Meni se čini da je tvoj posljednji izbor film koji nije nimalo romantičan. Zapravo je jako crni i opak, ali se također bavi temom pripadanja i nepripadanja. Riječ je o filmu koji su zajedno režirale Sonja Tarokić i Hana Jušić. Možeš li nam ga predstaviti? Pa to je dio iz Omnibusa Kratki spojevi koji su oni radili još i Mardešić Jurić. Priča je bila kao da mora nestati struje u svakoj priči. To je neka poveznica. I treba ima jedan detalj iz svakog filma, iz svake priče se treba ponavljati. Meni je to moj slatki grijeh, zato što ga ja na radionicama u Blanku, gdje sam ga puštao i djeci, i srednjoškolcima i starijima, ja sam ga 15-20 puta pogledao i svaki put mi je dobar. Mislim da njih dvije su jedna od jačih kombinacija u hrvatskom filmu u rangu, Dević Jurić, u rangu Čučić i Poljak i to. Ali mislim da su tu bile taman u fazi karijere, kad su ostvarile neke uspjehe s kratkim filmama i kad su dobili priliku gdje mogu malo eksperimentirati i da se mogu opustiti. I taj film je savršeni blend tog Haninog osjećaja za te sadističke, malo pomaknute likove koje možemo malo hejtat, kao zapravo su jako komični. I tog Sonjinog nekog istančanog osjećaja zamo reći normalnije likove, a koji su overdramatični, isto su komični. Mislim da njih dvije imaju, kad su to se smiksale, tu djecu i sve te likove, da mi je to uvijek umjereno smijeha, mislim, na neke scene. Tipa, taj Rakanov lik tog tate koji kao... Mislim, ima jedna genijalna scena kad njih dvije sjede na krevetu u sobi i kad dođe mama koju glumi Lorenci Flac, one su opuštene, nešto se hihoću s njom, a kad dođe tata koji je zapravo još tu možda i bolji lik od te mame, one su odmah malo su zidovi, i super su mi ti neki mikrodetalji, svaki put kad je vino. Sve je točno i sve je precizno. Sve je točno i sve je precizno. Mislim da one u Hrvatskoj su možda i najbolje, u tim nekim pogledima, tim mikroreakcijama, da su majstorice toga što je, mislim, najteže u režiji, ali baš su to dovele u ovom filmu skoro do perfekcije. Ti pogledi na tom dječjem rođendanu, mislim, to je živa komedija. I sad kad dođe onaj mršavi lik koji kao nikog ne voli, onda svaki lik kad uđe u prostoriju, njih dvije ga baš mizansenski odlično konotiraju na druge. Doživimo kako ga drugi osjećaju, tako da mi je to odlično to film. Film je pun djece. Imaš li ti tu možda neku anegdotu za podijeliti o radu s djecom? Je li to nešto što bi preporučio drugima? I vidiš li u ovom konkretnom filmu posebno dostignuće i u tom smislu, kako su ti dječji protagonisti režirani? Ima ih dosta. Ima ih dosta i mislim da su svi prvo scenaristički sjajno pogođeni, drugo odglumljeni su svi top
I imamo točno te njihove, vidiš, preokupacije i u njihovim kratkim i dugim filmovima. Tipa, tu je ta stabilna prijateljica koja je, od ove glavnog lika Mateje, koja je zapravo najbolji i najjači karakter, a najviše pati. Znači, njena Mateja je uopće ne doživljava. Marcela, ova kao zli lik koji je užasno komičan, s njom vodi ratove, zato što je jedina prava frajerica. Zapravo, najviše pati u tom filmu. Jedina je ona zapravo tu skroz nedoživljena. I tu vidiš to, Sonja isto radi takve filmove, takvim tipa ovo sad u zbornici to. A i onda vidiš i tu neke Hanine fiksacije, ono na televiziju, pozadini kao u Pjatu ili one kadrove, znaš, ono dio tijela i nešto se u pozadini zbiva. A i ono Sonjine, one mizanscene u Tlo pod nogama. A djeca su odlična, tipa ova Lidija Penić-Grgaš glumi Marcelu i to kad uđe u kuhinju i provjerava Mateju kako radi kavu. To je fantastično. Znači, ova mala se raspada, ovaj samo gleda pogledom. Ja mislim uvijek plaćem od smijeha na tu scenu. Zapravo, ja sam dosta proveo na tih rođena 90-ih, ali ono tek sad vidiš koliko je ženama u tim godinama puno kompleksnije doživljavaju svijet. Ja se sjećam sebe sa 12 godina. Ja sam bio ono uličar, malo živ, ono došao bi, obavio bi te stvari. Nešto sam, ali ono koliko cure u tom periodu, i zato mi ovaj film neko otkriće, koliko više stvari percepiraju, koliko je veća drama, koliko je to kompleksnije i to mi je genijalno u ovom filmu. Ono. I tu ima taj detalj, taj njen odnos glavnog lika sa mamom, kao mama je tu stalno prisutna, prati je, a zapravo je stari koji je puno korisniji za nju, puno je više kuži, ali mama je tu stalno i mama je stalno i to su ti kompleksni odnosi mama-kćer. Tako da film ima 1000 rukavaca koji se da analizirati, to mi je odlično u tom filmu. Kao jedan buket koji se može rascvjetati. Rascvjetati, da. Imaš li ti neko sjećanje na neki svoj rođendan koji bi mogao iskoristiti u jednom od svojih filmova? Pa ne znam, meni su ti rođendani 90-ih bili kao... Rođendani su baš to neuralgično mjesto trauma naših djetinjstava. Usudila bi se reći, čini mi se da su ga i zato Hana i Sonja odabrale kao motiv. Pa meni su čak bili veseli jer su imali neke rituale u kojima bi ja sudjelovao. Znaš, dijeljenje bombona, gledanje filma, pijenje do iznemoglosti Coca-Cole, čekanje, ne znam, da počne na HRT-u neki... Imamo jednu zanimljivu istoriju. Trebali smo ići na rođendan jedne djevojke, cure iz Radova, 95. I mi smo došli, donijeli smo darove, ali njen tata nas je na vratima rekao da ne ništa od rođendana. I što smo mi odlučili? Išli smo gledati u Kino Central u Splitu Hrabro srce. I to mi je jedan najbolji događaj 90. Mislim, film nam je bio impresionira nas i tako. I to kao još uvijek pamtimo. I onda smo imali okupljanje. I ja sam počeo pričati o toj sceni, a toj curi je bilo malo neugodno. Ali meni je baš to bilo sjajno sjećanje. Od rođendana do filma i natrag, Josipe, hvala što si s nama podijelio svoje divljenje. Bile su ovo pohvale. S nama je bio Josip Lukić. Pratite nas i u ostalim epizodama.